Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Floro, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, kalpasan tinamindwa apan nakapaay ko anaki ayan-ayan. Sa anak anapukawan itinamnama. Namamok ni Emily anagbalin amay katlo akaayan ayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Floro. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, sweetheart. Anya ti makunam iti dito yung apartment. Kayat ko, tanala ka ti renta. Ngam adayo iji sentro. Mamindwa ka nga aglugan tapno makadanon ka iji sentro. Apay, kayat mo nga asidag tayo di sentro? Adayo ka dagiti parlor, restaurants, kan manmano ti tao dito'y sweetheart. Jak agbyag iti kastoy ka ulimak nga aglawlaw. No kasta, kayat mo iji sentro? Numabalin, kayat ko kumaijay. Bayam, takasaritak jagayam ko. No damo na abakante nga apartment, amabalin ta rentaan iji sentro. Pare, awan kayo gayaman ka ni Luisa. Si Kamat. Nasurukan ang makabulan na nag-break kami kini Luisa. Kunak ano da kayo ti agkatuluyan. Tanag-sweet kayong agkuykuyog. Sa balit ti kayat na itibiyag. Mas pinili na asurutin dagiti naganak na iji abroad. Ken agtali na ijay. Ngam ti makadyan na kanyak. Katsurutan mat Jak mabali na panawan ni nanang ko. Amumutan, bakatan, ken masakit. Kasta? Ken maysa, kayat ko ti trabahok dito Pilipinas. Anya pa'y kumatibiro kak. Napintas ti posisyon ko. Ken kontento ak iti sweldok ditoy. Sa bagay Sana bale, tadnan kasukat ni Luisa. Adda na dagos? Nakabiro kan iti kasukat na? Ay, nagbiitay na. Bayam, yam amuktukan ka ni Emily. Emily gayam tinagan ti baro a girlfriend mo ita. Katsapay kuma taison ti ka forever mo. Sweetheart, si Mangpat kamat gaya man. When sweetheart, agtugtudo, iso na basaak. Wen nga rod, apay adi mo pa'y pinasardan di todo, sakbay ang nagawid ka. Marabihan ako na. Ala nga rod, ingkag sukatan. Yawat mo man nga rodeta tuwalya, tagdigusak man biit. Si Kamat, nagasidag di tabanyo. Ingkaalaan di tanat. Sige nga rod. Agluto kamutan iti pangrabyan ta, sweetheart. Jak mabalin abasaon day to imak, takaman manicure ko. Anyangay, dandani ka din makaluto, sweetheart. Mabisina kun ket. Nabanugak, ngam gaputa ay ayatin ka unay, ilutuan ka. Amok nga minanalaing ka nga agluto, sweetheart. Awan gaya man ti karga ti refta. Ingka grocery inton bigat. Sorry, sweetheart. Ada schedule ko inton bigat. Schedule? Awan man ti trabaho ma. Si Kamat, dagiti lang ay ada trabaho na akaskan kat yada schedule na. Mapanak agpa-hair extension. Ay, di ka lang mapmapnak. Tilal aramidam di tabuk mo. Tapno pumintasak pa'y Napintas kalatta para kanyak. Saanen ang masapul apir gym day tabuk mo. Basta, nakaschedule ak inton bigat para iti hair extension ko. Sikan ati mapanag-grocery. Sige. Kalpasan ti trabaho. Dumagasak iti grocery. I love you, sweetheart. Agoray ka, taisurat ko dagiti kayat ko agatangam. Nene. Agap apura ka manan nga agawid ako nakon. Kasla kala pamilyado. Dumagasak namin iti grocery. Ay, unay matan pare. Pati pa nag-grocery, si kanti mga ramid. Di mo kunaan na pati pa naglaba.
trabaho matan. Saan ngamin ang masangon ni Emily? Ay madamag ko man pare. Day tabaro akayin ayat mo. Bak nang dakade? Medyo. Isumat lagayam asan anarwam nga agtrabaho. Pare, mabalin ka di makilugan na kaditalugan mo. Taidagas na kiji grocery. Ay katuna. Surprise! Emily? Oh, apay anak intut ka nakakita kanyak. Anya ti naramid mo di tabagim? Nagpatatuak laang, kaisumat ti uso ita. Sweetheart, mayatak ang nagpa-extend ka itibok mo. Taiso data ti kayat mo. Ngam data pa nagpatatom. Saan ako manugot iti data? Old-fashioned ka talaga. Bagay ko mata. Anya data? Permanente ka di ata to? When not temporaryo lang? Permanente dayto yan, sweetheart. Saanan basta-basta maikat. Ay, anya matin. Hey. Mabit lang Tasong batak dayto'y awag ko. Asino dayta? Babaim? Ninanang daytoy. Anya babae nga ibagbagam. Hello, Nanang. Hello, Floro. Di nakmatlakom kumustaan ay. Ninanang mat. Ket no kanayo nakmat nga text kada kayo. Saan kayo lang agrep-reply? Ay, apay nga men nga ag-text ka. Amumat ajak amot ag-text. Iso apuro tawag ak. Ay, gaya man niya. Ket, kumusta kayo, Nanang? Ay, agawid ka mat. Dito lugar tayo. Manun abulan asaan ka nagaw-awid Nanang, busy ak iti trabaho. Umay nakbisitaan. Yam amukan ka daytoy baro anasingpat a midwife. Akanayon nga umay mang bisbisita kanyak dito'y balay. Ha? Ada ka barbaro a midwife dita? Kita manday ta. Di mo pa'y gayam ammo. Ay, naganak nga men jay sigod a midwife dito'y. Iso nga adda kasukat na. Agawid kanto Taiparchan ka iti manok Wan, Nanang. Kahit kaano ka nga rod nga agawid. Sige. Yawag kunto kada kayo no kaano, Nanang. Bye-bye. Asino dyan mawagkan ka? Di mo nangag. Ni Nanang. Nagbayag kayo nagtungtong. Siyempre, mailiw kanyak. Amumet. Siyak ti paborito na nga anak. Kat, anyarod ti kunana. Nagawid ka no. Tamailiw kanyak. Agawid ka? Wen, Nanang ko day jay. Sumurot ka no kayat mo. Tsak kayat. Nagadayo dyan lugar iyo. Medyo adayo. Ken awan unay ti signal jay. Saan ka maka-internet? Ay, jak kayat ti sumurot. Jak maanusan ti agyan iti kasta klase a lugar. Sweetheart, anusan nakakadkaduan Agkit-kitak namin iti bado akayat ko agatangan. Jay uso ita. Wen, mat. Kadkaduan ka, mat. Pare Floro. Oh, pare. Ada ka gayam dito yung mall. Imay mi impasyar dagiti anak mi. Ada kami ijay restaurant diyan nga to. Wen gayam. Yamamukin ka ni Emily. Di kaya nayat ko. Hi! Hello. Gayam ko ni Floro. Floro, intan Ado pa'y ti kayat ko agatangan. Pare, panawan da ka pa Sige pare. Katag kita tanto ijay trabaho inton bigat. Pare, dayjay gayam ti girlfriend mo. Namamumon. Katat-tatumat. Ay, wen nga rod. Dak kumakayat ngagpatato. Ngam nagpatatumat. Ang sexy. Agasam man. Tanagkiting t-shirts na. Kasjay na. Kat love mo mat. Wan Anya ngay, iso ka din. Narigat asong batan deta sa ludson mo, pare. Ay, daytoy laang ti maibagak, pare. Agpanunot ka, anaimbag. Nana, adaak. Adaak dito'y kusina. Alutluto kayo? Nagsapa kayo nga agluto, Nana? Kasano, kat sumangpet ita ni Floro.
Jay buridak nga anak ko. Umay agbakasyon. Wen balasang ko. Inawagak ngamin idinaminsan alawas. Kat imbagak nga agawid mo't Nasaya at no kasta, nana. Mayatan diriknak. Kita manay, makaluto akon. Pimigsaak, gapu iti kanayon apanang bisbisitam kanya, malasang ko. Wan, nana. Tapno ma-check up ko ti blood pressure yo, kasta matan ti sugar level yo. No inaldaw nga adda ka dito'y balay, panagriknak at mabibit ti panagimbag ko. Kasapulak ngamin ti kais-istorya. Da kayo at talaga, nana. Umay mo man ramanan da ito ilutlutok nga adobo a manok, numayat matla ti raman na. Ayun, Ay, dito'y kan amangan, balasang ko. Taaglalang lang tayo, kada fluro. Kantap no maam-amom, Nana, adda si Mardeng ang motor dito sangwanan ti balayo. Ay, iso na itandya anak ko. Nanang, adakon. Ay na, anak ko. Ay, mailiwak unay kan ka. Nanang. Iso ka di da ito, iti kabarbaro a midwife dito'y lugar tayo? Nga istoryaan nyo kanya? Wen, anak ko. Ni Mina. Kumusta, Flora? Nasayat met, Mina. Naimbagman, taman anusam nga umay bisbisitaan ni nanang ko dito'y. Asidagla ang mat ngamin dito health center. Ala, agtugaw kayon. Tay saganak ti kanan tayo. Tamangan tayon. Siyakon, ti mangikalunkon itinanganan tayo. Ay, saanan balasang ko. Siyakon. Agina na kayo kit din, tanabanog kayo ang nagluto. Tulungan kan, Mina. O sige, no day ti kayat mo. Ay, panawan kayo pa'y taagin na kayo nga ron. Sige, nanang. Mina. Anya itayan tayo imbaga man naggraduaram iti high school. Kasla ijay ngamin tinaggraduarak idi. EJ Poblacion High School. Kita ang manlangan niya. Schoolmate tagayam idi. Kita man laang agpaiso. Manmanoak ngamin nga agawid dito. Numaminsan, makonkonsensya pa'y. Pasari awagan nak ni nanang ko, tapno agawid ak. Tinapatag, adda ka itan ditoy. Ala, ingkakot kasarsarita ni nanang mo. Siya kung ti aginaw. Ay, siya na mabalin Tulungan kami na. Di mo kadi kayat, nga agin inistoryata pa'y. Nagawidan ni Mina. Anya ti makunamken ko anak ko. Balasang kadipay ni Mina, nanang. Wen, balasang pay. Imbagak nga rudken ko nga ibiro kak iti agbalin a boyfriend na. Do kayo talaga nanang. Agbalin kayon sapay a matchmaker. Iso apam panunutag. Asikatiyarem ko ken kuana. Anya, agtal na kayo man nanang. Andan kaayan-ayat ko. Ay, intugot mo kumaa. Tapno maam-am mo. Di namat kaya ti umay dito'y. Ay, amangan no di namot kaya ti klase ti panagbiag dito lugar tayo. Ni Mina, na anos, na singpet kan simple, abalasang. Nanang. Panagkunak, agbagay kayo, anak ko. Ha? Kasla, agkarup-rupa kayo, pay. Anya? Ni nanang agpakpakatawa. Mina? Oh, Flora, si Kamad Gayam. Apay nga imay ka dito health center. Nagsubliak nga minan ijay syudad inton bigat. Ada ka di oras mo? Rumarta ko maita. Madamdaman inton pangal daw, tani. Adapay pasyente nga si kasunmi. O sige, urayan ka nga rod, Mina. At tuyin dagiti order yo, sir, ma'am. Agyaman kami. Ikan na kami pa iti pineapple juice. Sagay sa kami, ha? Okay, sir. Pakidardaras ko ma. Okay, sir. Agsubli ka gaya man inton bigat ije syudad.
Kaslajak nga rod kaya tagsubli. Maawatan ka, taada dito'y ninanang mo. Di mo laam mo, akanayon na ka nga istoryaan kanya. Wen nga rod, bumakita ni nanang ko. Amok day ta. Kayat ko ti agyaman kan ka. Tadda ka akanayo namang kadkadwakan ko na. Paset ti trabaho mi dayta. Pasaray amuan kan bisitaan mi dagiti nataengan kadagiti babbalay da. Tapno check upon mi ti salon at da. Nakananos ka unay, Mina. Kayat ko ti agsubli. Saan lang para kininanang ko. No di kat, para kan ka. Ha? Anya ti kinonam? Ako, awan. Lipatam din na ibagak. Basta, agyaman na kan ka. Ala, mangantan, Mina. Jakmatan na sangputan ni Emily di apartment mi. Gapulang tadyak imbagang agsubli akon. At dakalukwan nga raramiden na, pare. Di nakman rabakan iti kasta. Amumat ay ayatak ni Emily. Ay, tapno mamati ka. Kita am da ito'y a picture da iti may sa alalaki. Naka-holding hands da. Medyo nataangan ti lalaki. Kan adumat laan ti tatuna. Kastagayam ti type na alalaki. Katattato, ken adda aritos na. Pare, ape akastoy akanayon ti pagbanagan ti pannakirelasyon ko. Pare, pilyem ngamin analaeng ti pakirelasyonam. San abasta-basta. Kita ni misis ko. Simple lang a babae. Nga naragsak kami kadagiti anak mi. Pare, isi namon ni Emily. Panagkuna ka, kwartam laang ti kayat na. Naimbag amalam yun, nanapasita. Umay kay sarungkaran. Umay kabalasang ko. Tada bisita ta. Ha? Mina, Floro? Adda ka adagos? kunak nga rod kininanang, ngayaram nakkan ka. Agginusto kayo nga minen Tanay, bakit akaon? Kayat ko pa'y makita dagiti apo ko kada kayaw. Apo ko adagos, nana. Umay ka, Mina. Agtugaw ka. Ado tinaskan a pagsasaritaan tayo. Kas kumaitian niya. Siyempre, ti may papan ka data. Anya? Saan unay anasakit ti panag-break mi kini Emily, taadda ni Mina akasukat na dito'y puso, Mr. Lonely. Ita, ururnosan minti amin para iti panagkalay sami. Dahito man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Floro. Floro pagayam ko, naragsak dahito'y pakasaritaam. Ket kablaawan ka, iti pan nakasarak mo, iti babae at talaga aparaken ka. Wano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Floro, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.